Alhamdulillah rakan sehat mandum kan. Long nak pegah perkara mazhab magunyo. Na urang yang gelawak engke lam alat alihnya baru gecerah ngan minyak. Na urang yang gecerah alat di lebah mangat be baru geti engke. Menya baklong hana yang salah. Yang salah urang yang medawa gara-gara dua mazhabnya. Si fikir lengan uleng tehah be do lam kerak. Lain urang lain cara. Hana madale asai mangat babah dro kabere. Menyolong galak cerah halat dile. Bah lebih gurih dan engkut hana lepas masak. Menya istilah Pak Nek Gordon overcook. Jadi bek karulah perkara mazhab magunyo. Hana getanya lam kubun tu. Beade menya medawa-dawa igo-igo tu kru. Uruh but draw masing-masing. Bek galak tak pelanggih but urang lain. Bek galak tak pepep go padahal draw tu lagi engkut paye. Menya hana galak tekan tak im draw tu mantang tak kebah lang hati tira tak istighfar. Beh?